mun rang ranga tanga INP Mizo channel clear tu te inzain Sipai kan bu ka cheu February ni som pakhat zirtop ni ania tun trompo Myanmar lam chanchin voina kan mu thai ang kan han ti chuak le a clear tu te na top thlengin min lo clear sak le theu don nia kan channel min lut saka min lo ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me nimin khan mun ranga terrorist council Sipai somli le pathuman thi ne soyani a an puan mai tun tuma kan mu le tak ne nen chuan somnga chuang chuan thingei ni na langa azabi po tling lo te hi chuan an rem har ve viau dona malak na lian tham le ro pui tham an ma mo hle ni hi nimina kan puan ta kalemiu chim lam in dona CDF hakha member boral thu kha voina CDF kali kabokan ko groupin sun na thu an zia kan mu a hetiang hian an soya Chinland Defence Force hakha me pui Sipai cheu chin lian kumsom pariat mi chuan terrorist Sipai te dova dictatorship about thainan le me pui te veng hima federal democracy sarkar kan nei ngei thainana indona muala lu lain February ni soma kalemiau chimlam chanta khua indona anun na hlutak churam tan a hlanta a cheu chin lian an ramta na a in pek na hlutak mai hi CDF KKG chuan angai sangin ropui ATMM maya akal santak achung te ang thovin poi kantin kan sun tak zetani ti Chinland Defence Force kale kabo kan ko hian kanan lan tirani e an tiani apoi hle mai akal santak achung te le Sipai pui CDF KKG te kan tor pui thu INP Mizo channel atangin kanan lan tir ve ngal ni mai te se Mani February ni saria mindat le matupi inkar kong puidunga terrorist council Sipai CDF ten kong tluana an lo be tak zel chanchin kha kan la ria anga khamini khan terrorist council Sipai motor som sari chuang chu an ma hruai tu teng pani tenen mindat le matupi inkar kong puidunga an kala an kalna kong puidunga thingtlang khua an thlen don chuan ral thuam lian an kapa silai te pon kap na sa hle thin boka chutianga anin tho sakna lama mindat le matupi inkar mel kuana bula om te po dai pon lama an tlan na sa hleya ma se van doi thak takin no pang ki hung anti kumsom pathum mi chu abiruk na bul lokaral thuam lian atla kherawangin khamini khana boral ti voin khan RFA chon report a don thu asoi apoi tak setani Sagaing region Khin U township Kalalu khua a nimin February ni som khan terrorist council Sipai somnga velan luta in khat anti chiat nuin an kal le a chung terrorist council Sipai te chu nimin chonudar khat vel khan PDF ten bom mangin an lo beya anin beina terrorist lammi palian thi ni in an soya PDF lammi pakhatin ramtan nun na ahlan bok February ni som nimin chundar som pani le minute som ni le parukhan mandale le michina in kalpo na suibu road Khin U kongpeng thuam taka kan soita Kalalu khua in hal tu te chuan na motor rol chu PDF lamin bom pasari meu che nanin an lo beya motor pani anti chia a terrorist council Sipai som ni velan thi an rin thu PDF lam chuan an soi chutianga kong laka bei an to vele terrorist lam chuan silai ka puakin an bul naya ar vul na in pakhat le bu pol tian khom an hal ni in swibu PDF te chuan an soya chumi nuwa heng ho vek hini om takan nia yu PDF te nan lo bom vele a motor pakhat chu an bom chhia ni in an soi vele bok nimin tuk dar ruk vel khan kalemiu township huam chung chanta khua om mun khuar terrorist council Sipai te chu kale PDF ten an vaka pa darkar thum chuang anin kap nia soi khania terrorist council Sipai som panga ayathlem lawan thi ni in kale PDF ten an soya liam tuaran om nual ni nan soi bok nimin tu ka hetianga an va be hi PDF pol sang kale PDF te CDF kale kabo kan ko group te hakha CDF te le kale People's Army te in kop ania
CDF hakha member pakhatin ramtan anun na hlan vele bok anin katok fanga kanko township a miau khin yan khua le hantawadi lamatangin sipai motor pathum an thlen bel ta ka wangin PDF lam chu an tol kir le ta ani nimina kan puan tak min kin township a mautret khua an hal kha tukina an soidan chuan an kho buddhist pui thiam te chen na in po zo lovin a kho puminan hal kang zo titi ni an soya hetianga ku thlak tu te hi pan set tong phiu lama terrorist le an lam tang piuso tri pol te ni in an soya an kalna kong tluana leilet phai thlam te po an hal zel ni in report pe tu chona soibok Sagaing region dipeyin khopui hi ahming kan lam tam ayen an khopui chunga hi chuan buaina ala thleng meu lo ni na langa ma se ni men February ni som khan an khopui tual laya police pakhat welin tun anti dipeyin khopuya a in son na thakhat pola tling lo chu ka hlum ania an ka hlum na venga thalai tam tak chu terrorist te man hlavin an rel runa sa hle nia soyani ama hitlang wala nia aka phlum tu te hi tu bertenge ti soichian alani lo voin khan chin ruin luidung zo mar lampan terrorist lam long pani chu GZ local PDF ten bom le RPG manginan lo ka pa sipai pasari an ka phlum ni inan soya midang som aya tlem lovin tliam an tur ni nan soibok Sagaing lam hi in hal sakan tok mun tamol mol view mai February ni riat khan ta se township huam chunga patri khua chu hal ni in som ni vela kang rala khua an lu hi atum rukna ani nge ngeya inan hal voi ni na ani to bok February ni riata inan hal tum khan kum upalam deu to chakwak to lo papakhat le naupang lam deu pakhat an mana an vuaka an soisak nuin kongko mu tuatan an hruai dai boka tun thlengin an chanchin soitura la omri ta lo ti chuan February ni riat tlai khan kal chuak le in pe chhong khua an pana khomiteran vul an vok le ar te an tal sakna sa hle a atuk February ni kuwa khan PDF lamin kan tuma police came an be kan video masa kan soito kha khatia kan tuma came an be vele ta ka khan pe chhong khua terrorist te chuan khua an lo hal vele ngal boka pe chhong khua hian ineng zat nge kang ral ti ero an soi mai thailo tin khayu to lama po khan ral thuam lianin in khata deng fuwa no pangle puitling pakhat hliam an tuar ti kan soi kha ba ka khan inan lo hal sakle bokani Sagaing region yinma pin township pa sui tong kung sipai omna le police came te chu February ni som pakhat tukin khan an beya boman mangdeu ber ne soyani police som an thia chung ho tan pui turakal police dang te po an lo bom le a pali dang an thi bel le ni nan soi an vain som pali an thi ni chu chutianga an be nu rei lo te ya terrorist lam chuan yinma pin township huam chunga ong mu khua an hal ne soyani PDF lama thu soitu pakhatin an har satna soi chu mi pui vei vak lo om chen hi ni atia a declare in chin state lama CDF tele terrorist council sipai te in be lai po khan civil mi khwaljin vei vak lo om ve che na wanga an duanga an chet hlei thei thin lo thu an soi fo ani kha khwaljin su han tom pong ti chi chu ni bik lovanga zin lo po om thei tur ang chi zin ta tho hi an tam hlei na rin oma heian thilati boy ve thin ni na lang Makui region sole chau tu in kara bom zathuman kam thule chutianga ma anla ka wanga mi puilam tuma veivak lo tura an du thu PDF lam chuan an soya nimin tlai news kan update nu khan an chanchin kan hrevele ta chawani boman kam na saboka voin po khan chau tu le so khopui inkar kong pui dunga hian terrorist council sipai motor rual an lo bom le phot mai ni in an soya thile hliam tur za tero an la soi chiang mai theilovani tin yita si township power department office po electric bill to u chuak tak takan khonthin le apelo te power hrui an phel sak thina wangin warning pek nan sound bomb an vom khum photo thuan soiboka chumi nuwa suwa chong lama power transformer an bom chiat thu an soibok power laman khoi hian
mi puin engan nei lo phang ti te chu a hlo om ve viu bokani hi Makui region Kanko township san mi khua apo nimin tlai dar nga vel khan terrorist council sipai te le an lam tang piu so ti member te an vaya mi som nga chuang vel an luta khua an hal nga la in som li vel chu an hal kang le zo ta vek ni in voin khan an soibok san mi khua po hi avan doi pol an tang ve ni hi nikum tito mai la December ni som ni le pakhat khan terrorist sipai ten in som ni le pariat an hal sak to a January ni som pariat tlai khan an hal le a in za le som thum le pani zet akang ral le a ti chuan nimin khan in som li vel akang ral le boka ti hian an hal mang ta thak mai ani khomi pui ral tlan te chu kir le ma se han omna tur in an nei to don chuang lova an hon po in an thril hai hle don ani an ei in tur an sil puan thlengin tran puyan ngai don hle ani Mandalay region Chause district tada u khopui lu na check gate chu tuken khan PDF ten an bom vele a terrorist council police pathuman thi ni nan soi Rangoon khopui Suipita township Taddu kan industrial zone top lama omhun khuar terrorist council sipai somli vel chu yankong federal army YFA le CGF yankong ten tuken dar nga le minute som panga khan M79 anti 40mm RPG mangin voini an kapa terrorist council sipai somni vel chu an thi ngeyan rin thu an soya Rangoon lampo RPG ral thuam lian manturan nei chho vele a an zi om ret tur anga yang Rakhine state mongto lama February ni sari zandar som pakhat vel khan phawat chong khobula AA nam sipai ten terrorist council sipai hon boma terrorist council sipai pasari an thia midang som ni zetan man bok ni in voin khan Rakhine lam news chuan an soi heng sipai te hi February ni li ninga le niruk lama an lam tang hliam tur te tan pui tura kal ni in February ni sari zandar som pakhat vel khan AA lamin an lo bom le ta ania sipai pasari thita le midang som ni an man tak te tello sipai then khat chu an tlan chuak thei ta hlom nia soi ni bok nikum sang ni le som ni le pakhat March ni som ni le pariat khan university zirlai mi pakwa le an driver pakhat an vain mi som chu Moon state bilin khopuya check gate terrorist council lamin an lo man to a an smartphone an checkpoint engma han man chan turan nei lem lova an ipa skin care an lo pai hloma chu document ata na mangin criminal court zanga le panga na mangin file an siam saka chung mi te chu kum som pani theu lungin tang turin voin khan court chuan an chung changa rel sakta chutianga dik lo le om lo lutuk tak maya an chung thu relani ta ka wangin chung zirlai te po chuan thin rim tak mayin zel lampana an kallayin demonstration hlapui kha an sana samaya police ten silai kaw sa an tin reng chung chuan an otop chuin hlan sa a zel lam an pantani Myanmar ma tun lai court ro rel na hi chu za thla khopin hleyan nei ani ti tukina an thu tluk na hian ati fia le ta hle ani ber hi tin Moon state chai tu township mukpalin le khalun kho inkara phu chayu le ya duty terrorist council sipai te po KRF anti PDF ten tukin dariat le minute som panga khanan bomboka sipai panga chu an thi ni an riat thuan soi karen ni state lama terrorist council sipai ten civil mi pani an hal hlum le ni in voin khan KNDF lam chuan an soi le tlat mai loiko le dimosu in karkong puidunga mel thum khua par chie khua le mo chi su kho che vela hian terrorist council sipai te le karen ni army te nemen lam khan anin ka pa chutianga anin ka nu chuan terrorist council sipai te chuan in an hal ba ka civil mi pani chu an mani sipai uniform hak lui tirin an hal hlum ni in KNDF lam chuan voin khan an soi arab thlak theingot mai an hal hlumate pani hi tu te bernge an ni ti an la soi hlei thei lovani nimin February ni som zingdar sari lechan vevel khan mel thum khua pa chie khua le
mochi su khobul naya terrorist council sipai te bukhor na kem pakhat chu KNDF 2nd Battalion Section 12 na le 14 na mi pui sipai te le karen ni army nam sipai te nan ka pa chundar som pani vel khan phatri ma khobula indona chuak bokani Myanmar mun rang ranga covid variant thar adar le mek thu kan soi to a rengon khopuya po rikai thar hi ni chung chu azonin mi sang chuang an muta rengon khopui Mengladon township tinkan chun chi venga Myanmar Asia optical khol mun na thok hi mi sang thum zan hi le somret pani an om ti ani a covid a hluar le taboka chung zinga mi zasari le som pariat chuan covid variant tharan kai ti riat chua ania chu January ni somni le pariat le ni somthum le pakhat inkara an test result ani chutianga na thok tu mi zasari le som pariat lai mai an kai chungpo chuan thok tu zinga mi zakua le paruk chu mannilam Chinese New Year den chen khan ramchu mun ranga jin phalsak an ni ta thova an phalsak thuero Sipai council lam chuan an lo thup tamai ni in voin khan an soya hei wang hian mi nong hlana terrorist council hian ruwa manna nei ru sa in covid hi the daratu memo poya ti loemo ani don hi ti in hemi chanchin retu te chuan ngai dan an nei ta hloma an ngai dan po hi thil om ang tak chu ni covid hi mi sual te man ro tha chu azelero thil ol sap tak turani hi suchi hun lai khan rakhain lama tangin covid 3 alut nian riat tum khan ram chunga adar mai an hlowa wangin airway zong an khar ngal chuk mai khania sipai lam ve thung chuan covid rikai om tam na mi te chu rikai tam na mi te an ni ti re chungin ram chung mun ti na jin a phal sak ve thowa sarkar masale tuna mi hi han khai khin lo thei lovin thila om le thina ni hi he Myanmar Asia optical thok tu te zinga mi som chu nepi doa anjina kachin khopui michina pathum Sagaing region lama mi somli le pathum Paku region lama mi zatni le somthum le patni Makui region lama mi za le somthum Mandalay region mi somruk le pakua Moon state mi pathum Rakhain lama mi somni le pakhat rengon khopui chung mun ranga mi zatni le somsari le pakua Sian state lama mi pali Irrawaddy region lama mi za le som pani anjin chuak loma azina te hian covid an kai sa vikam tina phei chu ni chuang lo na a covid rikai tam berna thok tu te sipai council phalna mutlapa hetianga aram dapa anan wak chuak hian a phena sipai council taktika omrunge yarin na alien hleni heiwang hiniangem tun naya rengun khopuya asang bia rikai tharan mule tak chiam ni ti te ngai to zui tur tingin thila omve bokani ole khati zong kha tuntuma Myanmaram chung chanchin langsang zual kanan ti chhuat thei chu ni a atop thlengmin lo ngai khak sak le thewa wangin thlir tu te in za chunga kan mu me